Bella Island. Maluwil-sual beka kome sa TMC tungubet silokya kanigid lang kasugi tapsunginong ka senator gid lang direct incumbent el murte mora Senate el number 7 welcome taps Ay, mal sulat chana kama me awala wa bule ka pa mora di algot gore selbonia ka question nga yo ka di interject iti atemem mang kam ko lang atemong lu ada bela ngadi di amo ay sa siya katang bravo. okay. Malungil suelbe yang wak. Ako tagura nga sulim ra te alam te mem guk mo sabi me radio. Guk mo ay sinmarar belul kung ramok te kargit. Ramok te kargit mo kadar murte. Kadam kandingel kung lamo atu time sik may ne declare dire kal ne ko ay segel ko history nga kandi al time ng dik me da senkyo. November 5 senkyo mong ngara ledal mera gagid el rogul الميديا outlets وغير مو ايش اضرب له يجي القرى مقتكر جدا مقدر مرتا بس بيل القرى غاني understanding ان هذا البول لوت سنكيوك ما سن بكره بلاتفورم جديد ما لو ليل تنسبيل مليت اللولتورا جديد بلاتفورم من شغل مول الما او الشاسو سرجيت يو نو غدا اذا غيش تانو البلوم غدا ديري غلو مرار روبا من جديد اللولترقو جديد رابق السيلس عبورش الجوسبيرينس القرى جديد الالتام ما شغل بورش وانا عبورش بيبلي المال الغمران غني غمران باسن تقرا وريور متي البورصة مغارا أغوت البتروس chapter 4 verse 10 كما تama targamiu polungil los pe agel lamadu ringil toy ingila ruwakal dios mabol plunyo li arbe klaf seguida mal shogal burs ngora ol dakta agel rogul قدم ال ngal kukariya agel taad indena kada mora school bilda اجي جدا السكيلز جدا مره قلت تقول مره جدا بدو رجل تقوي اجي جدا جدا ولا بقول المشير عارف الويغال كده غوف ام غبرو لرجل لوريور اني غانيا اجل بدو اربع كلاف مغدول دغت تاقل داسولين ام داسوا روت الدروت ترنيا اوبن ترير بتقول اف بتوقع ديفرنت الغوق لما بدو رجال ادم داسوك ماسك كونسو ام لو اوبن ترير بقل هذا مول دسوم الرول للمتقوي المقلوم يولير ادرا بلوم تريال كده كتير بالوذر بيلو اول ما قبضوا لي سيد البورصه مال غرا قلت لكم كده سيجي مال دي ما اقدرش اسوس سيجي المرا كنغار اوريون مرا تنقل اللي بذول ما رقلاي مرا اقول ربول اوريور ما ربول بيلو ادري المرا بيلوم ابي رقلاي متجر ومسيلا بلو بيلو ديري غلو درش اسوس سيجي المرا بريسيدنت تويبس ما مينستر سرني ما اقول ادرا لوريور ام ترابل من تريجيت اكسكيوتيف برانش Tinakalo siya susunod ng Muratang kal Presidente tra Senate ma Speaker House of Delegates sa trigger role policy makers senators ma delegates ma staffer tir ma arangalila olbi na kalulaw kada diri kalmo siya susunod ng Muratang kal Chief Justice Iray Kalaw o ya ma role judges sa trigger role over judicial branch adiri kalmal kumal susunod ng role governors ra galbulu angel chairman ng Governors Association ma Speakers Association trigger chairman sa game trigger rogul members sa gigid alaf toda sa susun mortil tira ko era yalurio ra alsela it's state amal migreal del susun gid amora rogul other belaw el guk mo riat eli lo mis tiara TV malubet toreng singira radio alsel belaw Michael belaw ang ayang el mura hutsarigi الموسم يلقوك تونين او مثل كده السلسله Tapos sa House of Delegates او يا تلقى كده Senate ma House of Delegates يس كده الغليل اولبي رغلو لو جي تيغا general election رغل هذا مرمورت داسن دي قاعد المرمورت المتنيت الاث جد الرغل مرمورت تيجي الرغل ملالو امبليرا غاريا ودسوير مسؤول المموت مقلو من جيرام المتوب ده قلت جاي كده الصم ما يجي الغرف بلاتفورم رقمام مسترات اللي اضرب له متور ميس يقول قمت بيندنا مثل بوشن كل شيء they make their decisions الجيل لا عشان كورتيلن تجي المرول لرنيا تلتقى information is the most important aspect of decision making also mang clock lam tingin kita to ya additional what maker niya trigi belungil mo orang liya al the sure class hindi sa gid al guk
part tra development tra information kami media awa fourth branch ra government sayit sel kuradoreng sa kami maklol adal ra media sel osada ring because of mestria telir adra blu mestria adlulil taktir malabod bertil besa galura rir ma platform bertil akmal dawre asule mel sayit de ba imaskate alle kita ba belnya del blada rulo malungil kan malungil statal wal مساعدة persen kada betul adal harusa ademo atara mal hotel dia kadeng sa atingir bigela yes lago mesa platform makam kamle atara igel wal tegar gau el alno mera sele sele national youth and LWL council kam ka smoothie sele kumda se direct tara platform sibira ana ngal lotob da bigel ada lotob da do suite magukti ada blu diagal sisi kan mral togal ada maklol ada ngami dia mayan dito dira direct magater tangara gabal met maya lol dia ada street riel gukti ada se malungil uldas hindi kam ko las mo kaseng mlo agara tele ser al merul mo bimsa semla mobile semla putoy ngamle mokte say sele semal lungil wala ngotob da uswira bigyan adal tigelo ngar alsel kamru lo dio ya kam sulang tila malungil grim tila kita mutela discussion ri gidrela hale bay di babok so din ka flyer nga kumba be al dadu le kortil ay gid blanc dalil tila ay gida wal tel router gidel tel domes ringi tigidel ngal madat a domes ringi ya ora a flyer nga ngani ay platform initiative sa alsel el ligel mokte nga ka un makramurto raul makmurmurto mong soal oy witer rogi le tegida a wal mros ringi a house to house ma mros ringi adal gistrir men soal dire kala matuy umel bol sabira adal mesang sel de bortil ay gid blam questioner ga el sabira mo wils modi so telba binnya ka stegi de matal mo mesringi ak masing alik malungil sil mergaw matulungal garkaw akmar madu melolngi ta secure kaw tel maral mel secure raw on truy matalbuil real rak November 5 2024 sel gora dimra platform rigi ak mas invest in the community for a brighter tomorrow ek mas please re-elect the top sesungino number 7 el Morasenetra 2024 esel ngarior ngaria bandera ngarbelaw ma imala adar ko rawas segit kyak masay palau strong gide del nga umara positive gisa tuta being positive ma being a strong person gide positive ama endragaw and then sel ungelak masay kakmal sulang ya Dios lo makulta tergid mabulwa darbelaw aigel initiative sel nga rabagar tiang aigel nga le initiative sel nga karalas te malmol meluspel esa platformer nga tiang klekal tapson na SELTIA stands for to initiate legislation for funding to support youth and state community organizations and NGOs. YAO stands for opportunities for capacity building to achieve a sustainable future. Iselgot el piak mas promote holistic body, mind, and soul activities to the school and community to fight NCDs. Esel next el P mas partner with government and private sector stakeholders for the delivery of various community programs. Es el last el S mas sustainable funding sources to achieve goals and objectives. Ay gay gid el momes Mr. Ngwaklo ay gay gid dodar til ay gid el tukol kamla duli. Tal tukora NYCC. De la kada bakal morse gid el dadu kawa madang kada tingi. Ak madang gi kora Hawaii gi sakara Hawaii. Rago ko digam ngara school. Mak mesaka obuntriar wa gordon material guk brother gidal ngar Hawaii akmul mom dia kung kalang wakla adara computer guk mudu ra gidal tokoy segi de guk timla kaso se kadmer bela undi kam dangal kakal kung ulmak kana igal tokora sports background nga kamo tegi del tokora National Olympic Committee selmete alel mo aurora sports maigel serakkel el buige malle swal tokora basket mleblo ol seguida agora gera wer nga so leng active ne gerel buge mos pera da mak ndim nga kamadala agel free temer el upru lorere gara play nga school mer mu lorere que es el free temer pro mo basket so seguida el tokora basket amal ne gora dream nga mas mal sokal takmo Michael Jordan el makarang alom do tergal
lo basket tom dodar ka. So sige del dream kita nila dream na sa attract club siak mo sa NBA. Mo suwilom dodar na lo basket. Ending sige del process el morsel dream kita kada mo dinga paset dream of millions of kids. Yeah, standard level raw NBA ang malimis nga ba. It's sabiel to ko hindi mal la obong turing. Din la kata mang boloroy de sige del dream nga kamang through elementary mo high school mo na college ra UOC ang yak milamol nga ikat program na basket malamol milara milaklas ra tora sports kung karabok badu urtial ending level business administration ma social team na make sure nga karakarakan si ako na most ra na 93 mang Gloria katte legal finish sa college I had to come back gukma albang ladlang igal klokle ladlang madamagal kung makara ako ungot moklo so sige ako al kulbil stobra trajectory na karatora school but I remember reading one really important statement nga katigobal nga alselar ko kumulo say don't let education get in the way of your learning. Let del tokora education is every day. Learning is every day. Hindi ka katambok to orek to siya nga kamadu urang-arang. Akpay ko say al nga rin angal sang selak subi. Lembek kalsil the trial and error we make mistakes. Aklo tutula the motivator ang algado ko say you will make mistakes. You will fail. It's part of life. A question ako, are you gonna give up? Or are you gonna take that as a learning process, trial, correcting and move forward? Sige da motivation factor el gire la tora learning. Mang ay gide el medok taka kadamol kaduluriol mo yung opening rapien o sima ngel megot nga kana 1990 Bill Gelderman. Ngegi da mnemol dora asim rek mase kaun dia kalso man me uriol rapien o sil develop patora basket. Seguit cellul otir mase semlung grabe kalsil silgel tel dreamer nga came through on that tertiary lo invite nga Bill Gelderman sa Morio. Leng walul otisel siya sing mase hindi ka bulkul mo sa basket. But you can participate in developing the game. May gel nga latam luguro rapien o siya miskak sige te al learn through the process ay rogul training pen o simle offer at sports. Do rin sulela amle ibadul Alex Marebel dire amle presidente at PNOC ma trigger lulia gu el develop protocol PNOC trigger rogul adal miltab at PNOC mlat ma rogo maktabi and then akadam lo relo mangela baklay ma frangal guk mo es presidente malamol maragay del tokra development trigger el milisi tiaplam dengan gitu mas makarang ada develop program say del develop program say am letlo to trade partner a celular PNOC kada subul mas makarang ada develop program at sila community through sports ay the sports programs mang say the platform amle siya singer already tora development el mletlo ngal sang sel duk tangal al sel do mes ring sel sample sel bornya belaw game sel bornya belaw game ka malungin madinga tangal tigal ungara ala sports tigal bongra sel program ara sports basket nya kyu ngara klel ego kanin tigal state trips sel melom era bulul me tigal kom te ablurir Michael teams ablurir sige del part hablo all di mingil ta adelom el mel wal ngosong sa klam dengan ngira toy ding girel el medong okra meeting so kada be sang struggle mas the development ta sige del part ami itu tele ta sports ar mula rogul ngar alel tigal tournament director sar mula ge rogul ngar alel et modura training marogul toy but they can put the platform on the program ogore otutiak logol bay tirgal nga rabulu tirkay kita disorganized they need the help sige damal reason wa kadum lo mal anak del mormur teleng hindi kalbi ko sung akuk no feel ko sang almost 20 years ka PNOC nga ka umrang na tukra development nga kada umrang mas nga kajira kal dikira pasyo for the longest time gire kal gukto na mo so elab esel adal mulo laba eslul dasu guk mo maybe sel ngilul mo guk mo next level level ul ada dimit tintik hindi kal sto it evolves with time kada uspe ada sure mga kal adal guk mo dasul mo next level seguida togol development nga umrang ang toy the more umor rek dar mga kal the more frustration al boring la community leng kada mas trate lir mo suwa to hindi sel mela ka lir tran remula galo de sur mo toy they become frustrated either at
give up alu bet taguk mral mo siga other opportunities mo. Seguido el plan dali seguida mal te el aurere da un kadum lamur tel masenet. El taral organize to sel kamadang ni sel tokol Palau National Youth Council PNYC. PNYC already tiang le program ra 70s or 80s in sa about the government ayuda blo dinga forefront ra tingin ayuda future. It's been every election and youth is future. Youth is the future. A question ako masay. Have we made sure though? Ay rogul bladrul our youth. Natal padok la make sure masay telting da dim lagor tertoy. Can we see the evidence of mo? Ay galo de sure mo to India ang so nga mo to ko yung nga to kayo the organizations som nami tu me ma hindi ka self to ra consistency, accountability, continuity. Ang gorawa dia kal desa ngaleng kawati do mo ulo. Nguk mer pesel pansit tilo ba kam tuk mula toy mamaloko mo ngin mo tuk timol mol morio rerir tamo family tamo ngarang yang matrak lel mo ito. Dia ka capture gay gid luriol gid mo. Dia ka so segi damal mokte gid un kador mur tatra lo mokrok korte gid tokora PNYC Palau National Youth Council. Ela kadmo mismo dia PNYC Kawan dengan PNOC Palau National Olympic Committee. Saya non-profit organization. PNYC mengosi standing hindi guk madim sada tokora youth. PNOC am sada tokora sports. I say, my platform tira sports, how do you develop sports in a community? Seguida, o señala, la PNOC. At PNYC, how can you develop youth in the community? So, the principles are the same, hindi tiyalwa na masisi, tiyalwa na ulmandi metrak, at yaka obis, tiyang alway tiyalbitang. Nga nga merde del Secretary General, nga nga kamam ni Adraurior, tirigan nga alser elang, matiyang structure del obis, o siga tokora development, capacity building, ay gagawin nga platform gid, funding, partnership lang gila different agencies. Ay gagawin nga platform gid is the very picture al sila gal tel organization of lagi, tel global adapt rin metel. So selndo youth, ulmang NYCC National Youth and LDBL Council. Ya ulmang kadamil ara tokol LDBL masay. Ngal aldabe lang kaya ba imle wala la yaro toy le obra suga ngargid aldabe la gal foundation ra itself balu aldabe la yigi ala masisi aldabe ra balu masisi abalu le aldabe ra sal mardi le mar migrel adama so rogul tokol matmura balu ngarnya rubat tali ra beklas alurior nga morweb tran ngara ngara ogede ngara murut aurior ngara so it's a system mlaringi. A question of mas ngira del mutel bring back that mentality. Ratora aldabe el mas makarang adrelin mo organize tamil bol so edel. One kada mom dingel mungara aldabe ra itself belu. Para gel aldabe el marang klel gel aldabe el gel mutel klel kara history ngi para gel besel aldabe al selabelu. Magada mom dingel trer adel the target tisel so mga ngangesu. Ma training marugul toy. So mura tora shares or del en mor web tran nga sel balu usel da communicate tro ngela balu information ar web tran beklas seguida ngwa tral mel aurere damla alindia alitia di ulas maknil mo seguida tetele omrula ako tereng lel omrula tiar rulil mo toy le ulas wa di ungil dia kam kitul ulas wa question mo ko so mo dong oklema abi tiak mo how can you make it a reality? So, sera ko mo yung teorya ding ngaral the swig mangariar adal mo adu til ko maybe makmal ngil mo other sira president mutya kita the swig. A president ta diri kaldig milngil ta. Ang kadiri kal ko kanya platform ngi may gilong dasu. Masira po yung wal support ngi hindi kal sabel 100% mo o aktimo rulalal. Lotto ba rulal do semen mo to. Doesn't work that way. He wants to see the evidence and the work behind the terror. Hindi mo marura business plan raw. You gotta show the business plan. So he wants to see all those details. Sige tarang lel omrula. So, awon mo to ko big upper sige.
magdalilutan pilbak. So, no, I need to gather the evidence. I need to gather the people who supports the Roldasu. Ugore makarang agi bebitial mo sellable el maragulaf. Le ngara le ese senator, sitting senator, one ang kotigira ko true mortigel 12 senators. That's my first line of sale. Ya ongeru ngira ko trangil mara House of Delegates. Ya kay gets ang mara president. Say ya umrulla. So it's hard. That's songil, but we gotta do the work. Hard work. Put it together. Mo sellable tiaklal wal ada mo understanding. The number one rulla ada mo gongin al das is understanding. Ya information, may gigit gather of information, ay gigit real dongot mo. To answer your question, NYCCL it's a registered non-profit organization. Lamor niya namo NGO. And then NGO dingul tuiler sel Palau National Youth Policy. Seguida ang minister nga Chief Alonso etrigagid tero nga masado sel Palau National Youth Policy. Dese policy government. Ngal NYCC imal kat policy mo ngatmok lawrio. Di ul menggira the rule mo obis. Tirakan rogul mengil members NYCC nga 16 reps na each state. Apart siya dire kal gina expand rin mo school student body organizations. Mo gina mo nga members student body organizations part sel alaf. Dire kal gina include tira faith-based organizations. Letriga ulo lo tira youth dire. So gina mo nga gina tura component del more siya gina hindi sellable madrod robi seguida amor seguida next datu di al time ng madrod ra NYCC mo NGO tamlahar interim director Chamila Cuarte ang kadiri kal digimlel nga ngabar tingi mabi ilel mo merbelaw malawre nga suli diri kal guk na return merbelaw for nation building diri maklangaratir and then she's willing to help in a stipend basis and ding marulaw real tal organizer tayo dasul la next level ak masela kadam la organizer tir next level ak creator office I get roles and responsibilities or office wali align ring lo bangel sel policy ya next third part ring amrura la al mura to funding lo kaluot tel to so ay ga ngora ploob lurior ela kadam lahit sel first part and now the next part is this part Emerald Mall. Tila kurang sa iya tapsang kuspa albut 4 years and volver sa ludi. Or ding mal what say kita wakla it's we never know. Jakdo dong politics is awon makwasin you gotta really build it to sell it. I see. Yeah, to sell mas 4 years yes, sebel 4 years on sebel beot. If you really build sell capacity, sell understanding, I'll share how can you sell it to the senators. Let's say gid bol lang labo atro lang ada tama ilmo mereka meng self involved barbe class itang all the swear in their part of the dia kal dul the swear mul the swear are rule el adal mga tok ring so say gid once from hit say gid margin momre da lal the people understand already ngaraw lord telobis so momre so ako das yung gidaway say gid baby at time kadama lore da to and this sometimes you gotta really do the hard part lesel talatabo o iltial toy en all usually makarok lang sel once in level understand the real blue mar adin it'll be easier Inakal mal nabto minut mo kal 4 years ang nariyan mabelaw games sa mga festival and direct ka man ko support kal mo ay kaya ka hawan terminal ma festival inakal mal of course ang to mal tatigil mal fight ay gal budget ay gal games Melang mga mini games. Direct kalbel mol may gal sports program direct kal DVD. Kaya direct kalbom daswen. Akmul ko lak direct kal nakakadirect katawi ka ata. I see Direct kal ngora sa development track. Direct kal wanda challenge ka me senator set nalal ka direct kal tral kipa interest tilen. Alaga tumora bebira tokol ya al so. I see Ngaria kalau siya gina la igal ko kasi mga bodolisi ay gina le kukti igal already existing
الورا NCOs malulong wala pa programs sa medyo ka mamalisi FTF promise wala ngani nga platform ka di ko support tayo gidin. Yes. Mal swakte at question kang wakla. Then ilang 2 year anniversary gidra independence. Ali ka adra technology mo mal understand yan. Sometimes you gotta stop, evaluate, move on. Leng sabela program el malungil, di la kam stop kum evaluate, tendia kam mo sagel ngal sa ngasel. Leng ayal mo sada ngara al sel de ngara al sel de ngara 15 sports federations under PNOC. Each federation needs assistance. A question ak mase, how can we help them get that information? Lat kita lakan batata ngani tingalla ding media kalsokal bruto ngilak masay I need to see how the swear senators saktong okla absorber senators how they selgi mo sa tora sports ngara mindset terti tiragid tirgal guru lobon tri on a daily basis for them to understand kung ngaraigel adra bulo of feeder tir mang sabil lo siga answer awan ako the problem ra jakal problem tir hindi understanding tir tora Takma sa PNOC is an NGO malaudo na government wabol tu o gore idea lo dingat muskel udo dong reptel mora igel trigel lomdas for senators o tegel reptel mora track and field din dia lo dingat muskang reptel mora track and field dong lomdo dertang etakutya NGO dia ka adar dele del motmulo gera udo dingil misteri tiro obal dictator mo sorry mendia kal makngit ding umbay nga ala al musadra Palau Sports Commission tiang aluk la al ngari ngabla abel ngara mo listrar mo board members ngara wa ngar alir marugul toy tiang ha full la mung tegi da bay uro kadba uro lo bingel pin osi for the next al sumuk da mongol tangat mo kadamil ta uro lo bingel pin osi de trigay da ko labol ngari MOU tir or established el obis transport mas tiang makarang ada integrate lo bingel NOC or find a way en galudo ila kamle mention abel game ngot el maknit sel suko mong dimos niya time ko to daw do ka understand rin to e dia kalungi rato ko ra accountability raw do dire tiaw do buhay mong ige part of tel tegi del lul mo kadmot mo shadal rumula ige del model alway sige lenda kal fair al so di medela 2 months كمان من الأدر أولبي اللي جيموت تبدأ وضوضك تيجي دا وضوض المو هيلب برمير أبي لو جيم بل مدي ضرور تربلو سي تيك مو كيتا بلانينج را وضوض ما وادي لاست مينيت يقدر يقول مستري هذا متمغاي ضرور راس الوضوض أو سل مولو يرين غورا والو لو المرغ مام وال إيسام أنا بتدغل وضوض من تلا بواي mbay dim la kadru lo rere mo kadangara last minute ol top dergi men ala ngwalo lu ilmegi dok watir kamra lungil senator tir kamra lo ngosergi hindi nga ako mas ni kwasa no that's you can see it that film ral magrok la program mo ngila rin ngal galuso hindi kambe kadi kada nga alsel ma perspective ko mga alsel awase ayam largi legi lu spera before 2 months before 3 months before 1 year ago yes so that concept tagire then maybe awon mo daw lo mga ino osil lo dasok masay once the legal NYCC mom CC lobbies ma pero also already structured lobbies mangagi del la ay gagi del lobbies ay ka order tagagi the programs sa community el ay ka girel alan lo bingela youth policy the youth policy nga tora sports al sel nga tora community el dabe el real blue whatever sel alan el more seguir el policy el ka tunga do lo liara ministry el of sel budget ti ka tunga lo tugi mutir ka nga overall mo wala pa proposal sa til mortanya utaludo balso mong rep tel gila la development tra abela games gila la its state and the 1 year before di sel budget ti tungu mata understand lak muntelang abat set til lo mio bringil mo abela game aun min gila ala na gal toy leng ay ka nga ngil program in the community ko do me sarde el le kadam strang le do so le fight tawa NCD marugul toy a question ak was there's never been a time that tral ala na gal toy pero lil mo policy di wa NCD fund ala NCD fund ako tulungil fund sel la todo tirger rogul om dasung subil tora physical activity armor to mamala seludo tol up proposal sa tir marugul toy tat concept tagire ko convert yan mal
yak man mungils mo di kale kalau soal di move on kabisado wasen gabi na time here istobe mesa Marcela atoy di kasen gabi na time kada mega mistake ya ko tegel mistake soal ngoy kal mo akol issue na blue la Ektiyak promesa ka tele kadi komle propose ebe amendment tra PCST maya. Di so kali un more self macrol issue na blue. Hindi ka kumda siyang direct ka dito local fusion na ada blue. Ngani niya ang support ri ngani niya dia ka en taraf makot tapi ka tinakale musto may kan prolo bisa. Ito ya pasado ri. Makadi pom so di sige dile ngarap tele kele yan ko siya komle ngani niya ko amendment ta may kana pitcher gara la met tabul sa de gra palu be gra gora ble miles gora Marcel gara kel lo ble tral gora plak bagel di mo real gora bruni le yet ja ko se taxi fund das happen overnight mo understand the same yeah di ko pasado ni So, ako true la ay kagila del black tackle ba lu lega du rule. So mo sige minil sera gimilt. Nga kamle one or three senators en maral l'oltrar tora attack sa blue velo. Mle partner nga ka because ng lola tora attacks. It was hard for one person to try and explain. Agimili ang alam ro trigger ko kulo lubral da sa mili ang ale. Misala gibang agil tra agil ko partner ma'am. So it's a team effort. So, senador Oltra niya nga ka ang maklo mention mas nga ka background nga ka business, aquila business. And then team lagi kalilbu kaya tala kamle housewife. Madama kamle ming lorior Mumbai di dila pasale bay kale kale store nga apply kaya gidan ma'am pop stores. Malukuk kalgar ka niya latala. Isa gida bay ulso bala ma'am. Sel mata tama king end up tegil kale shobay may gel social security la tama kaya gida ulul tob da ma'am school marugul to. So understanding nga nga kita magkakalit siobay and then nakadmura school mo kada mala sulet rapora business may uk mo rin lang gala minami maklerang manage sa siobay mga kagulul tra rin sa tam sa moral tra PCST atial concept tra business revela nga ramo a business revela nga ramo nga amle business other belaw patokol other belaw ulu siobay edim le other belaw el al time nga nga klela other siobay ang other bela on hindi kal manage sa fund hindi kal manage sa igel tokora do the shobay hindi bala sel katring front sa makmulo ay say hindi front ako tumring la describe ring dire ring la obom ngira balo de gat tial trailer do management tial shobay it's a lot of effort bela bla sa landscape pra business abulur belaw Akla in the sense that CRT system ala CRT kung aklalo sel motru ka hararat taksel nga ka ablek ultra ni sa gimoral lol trat ngal adrabang la sel lol trat aklalo sel obom turabang la story mo ora aklalo el sugum ndim la mas ka wisit tamalu ndim la kalikang ela kalpan sel ngila masil sel CRT enda kal sabel register sel tape alia finance ulus pera tape require a tape السماضة تقسم البمهارة إلى السقوم من ديك بساس التيب فاينانس إن قال أضرب لا ده ديم لقى مؤمس موسى لودود المرتي who's losing قبل متى يا قبل أنت business أنا business other way مقامسة so who's losing other way لو أو أول ما كنوس البرنسيبل قاسي ما مديل تو أقلالو إذا ما تقسلا sell rightful البلوكلا other way لو Ali gila draw merang masingkal government nga business entity gila other belaw nobody else legal local services ra government tel mura other belaw au tuiler tel tax money siya number 1 lo makulu ra government aong nga runga gel grant sa may partnership gila lo gila nga bar dang siaba lang ay gila pa pero malu ra may gel ko grant sa to del la environment ma ay gila ay gelo ya la do del metmur belaw hindi number 1 tax hindi sugumar adal nga sel belaw ali adra bang lades ma adra huliping nga belaw dir ka nga ako tel maabul sel nga blurir al bulir ati kalbi ko sen betarang dir biko sen dia kateal masel leber bela le sateal they maximize sateal le kamal dingun mo awan Bangladesh story aning nga pantosang ultra klalo stagger mariga malemeto
Omes testo nga from 6 a.m. الموصل المصرف ولا nakaokyak. Security testo, nagkira sa testo. So, igal affable professions in one, mlakat takos rin nila rowi. Harara housing rin ma business rin nila kakira sa telblay. So, kata expense rin maximize ra opportunity. Hindi kita albabili mo kada mo question rin mas original ka sa bedroll yang. Ungkot din maring om rutas yo wala nga rutas yo para talak. Maring mom and pop store is a hard thing to. Sige damle otulle ratora tax. Egay gid amendment nga alsel. Egay rogul amendment ni katwak. Egay the swearer the senators. Hindi kita ko sign. Lego do support ral daso. Aun mo misin yung kasi co-sponsor leng tangol da swela na senator mati ejak nga kamal ko niya. So we co-sponsor o waring sebo da batok ata mo marang artiel. So egay gid aun mo misin co-sponsor hindi wan nga kamil sang el budget el kwatrigib no awanay. At yal tukol sel tukol although the rep el more retirees ma disability el mas hindi mo sa selbom 60 game nakapos sa MLS el 480. Nga kung lora magit kung mga adurar senior citizens. Ali nga senior citizen age sa 55. El more ba. Nga 56 sargil adan ding di kalsabel abel teludo. Ya karanya ladi he's a fisherman also or he's a farmer all his life. Mandi ka SS rin. El ang wal follow al sila senior citizen age hindi kalsabel abel teludo. Sige da amendment ko ka introduce niya kama floor leader el dabe el gora kasi may madungog tal age mo 55 malsabel el capsura rogul senior citizens. Hindi kalungil bokodongal senior citizen lang akar daw. Avail tel. So it's a small fall between the cracks el gina ko adjust nilen. Ako kumilsak kundi kal fail. Sige da audaswa mungil audaswa chairman ra inabo amal get raw das ending tral ngomes ra IDC ra adan metmuk mung amo telang budget ringi malsabel adjust daw dal sum kada mo so sige daw real tral o mesa numbers all turing na supplemental sumuguk kada mo tangat kada mingilter. Mal sa daro amendment madik por gele. Cek ngari bilam misal ngari bebira الأوضة دي دق الغرة بيجا تشينجز نيل قمش تلي رغو رق مسا سلي كده تيت مسلي كده أي الغرة أو ده شوية تيجي تيت اللو رجيم مسلي كده أوتوريلا كده قال في المرة يا بدي أشوف بتوع الرمول outside دي قول كده قاسي بفضل كلا ترى Adam. دي أي كده النوداش غاريا بيبي الغرة دي دق الغرة existing la malubong ko ikan mabdas wa siyang mo lagi yadro mo beso no ko mo o change ko benefit na other belaw mabdas siya kala model gila la telmel 4 years Jam sula malungil gerleng. O may sa gel first del 3 haning gel bank civil. Bankrupt civil tiang ang ginel mo makatmok laleng for us to be attract our investors and tiang awan part at our financial accountability ra business in Palaw in a nation building leng gridingul mo rato ko ra sira COVID bulbola ka okyak tirigan ngilano nalom R30 el service ra okyak tirigay amlo mo dito or kung makarang agim haray galon regal eto abang crop civil amo correct tragay del situations lang nga situations ada beyond his control na mo de kalsubel harabal sel. Question ako nga la protect rin al hindi kalusa ya proklel mong al apply bankruptcy sa el reduce sa arala whatever kita umebra bankruptcy lo mo kada bay sa el ulang warat maro ulto maybe mong kada protect rin gid al atsel sumang mo rin gid tra basulaat digal sa el kada masasel ko ra liway mong sa el ore kada proklel harara ke kare ya bulungin la maget tuguk mutel makarok manda kadin mo hindi kadin lo sa el proklel. Sige dawan ralla introduction tada kalung lul deswek lul das ralla strol bi ilma before
Di naman Did wala. kadam mo introduce ngil kadam brang Yeah. sel tora lottery commission bill se Google Mes ni masing om research sa lottery ang otik masay nga sel obra blang abar ay lottery games ang abar ay for infrastructure aral malubang mong help I see. school infrastructure school ay kita ko klolo ala lottery bill mo kita la bela lo ngani sel so on de kaya gambling ay maknit oing amral ngani kan tilen digi digi o mes sel wering masay obo ngara makadam ala lottery sel om definer ngi awa powerball ala lottery game I see. mengara makata maruler ngi rata WCT galbe bila sio ba maruler ngi e dia kadar lil molla amil sabela kamisyon al bay kalekta afira gel maruler ngi e lo la bolom alu nga kamle osing ngi mas tungul lo mak alu awa pension plan Kaya di abra niya wala rin di wala file ba niya. it's the same thing Hindi it's not a direct gambling wise. it's a game of chance so ay gay kadar lil mo nya kamisyon mo sab edel license at mataw so ko la kada mala fee wala bolom alu ay gay gid social programs Social program. le ang pensyon ma esa sa gel tulmal ngara esel wa food labeling ay ka dire ka request ra ar adul gukme ngab ila friend nga kalbi ila ngal ra ngabar ngal gela ngal ra ngabar dengan ngay gele ko ra ay gale atar ngi wa mil kama soy peanuts peanut oil mang amle lasok mas medreli magel magit letira ana magit tending tenebgi ko lende ka label ra ingredients at least nga ngay gel ko ra 5 major changais peanuts ay gel ko major allergies al sum gulbal marul sum gulba peanut oil mga do dakal elu usuk mo peanut oil mal for safety ra ngalgal Pwede ka tora health dire. tora hel daleng at least nga ni say daleng tabigik lal atara ngal gide ay gasel ma atara dire kal Hindi. okay ay gel tul mun mention sel automotive tintlo se request Dakse nakamletat tiga request tila. yes masay gid ang request ra ada kada malme others mang lepas sa three readings ra Senate yang ra House Nakurang sa kmungo kung lawan rabil la introduce ngi maral betul la Senate din dira gibo mo session dira isang jak san mo ngali dimle mokte ratin tak masing wan ang mal namo mgal dabalu kama dingin sil sa mlaya sumunti kal tin tangal al seleng agara 4 or 5 siya mga alu e diri kal root tel mesil boom tintram lang sa diri kal gukti nga 1 or 2 mong say ba alu ulaf atu atora diri protection na skin diri man namo maringila and then tria tel tora udo el masengara mong safety ra ade kahara safety ka le bibira senator sa konsing nga bati tiang anda ka ngara di mi increase ko ra registration ramlay ela ka daw ni ko sumsama dar kal tinte kahara raklo tilang ngarang rulil gira la safety ra ad malubeng bay ko ra makita la lang trigal to di sibil afford asub ira ya bay di mulo liara say gidam lewan ra change ya last tel matalam lay so rura bangala Ministry of Justice Police malaw the sweet the recommendation tirak masa 20% is good sabi man mesa adra al selam lay di gel side on gel driver side ma passenger side ma front ma back windshield ay gila 20% di gel back kal ngara bakal class ma sabi el merio lang masige kukti kal tambali osingala adalo makal hindi sel madalam lal 6 inch se tulbang kal sun visor sel mulwasay ikabay yung spera sun visor el mora class then di kal make sense mga 6 inch luwasay sun visor mulwasay tungot tingitian ngara balungul kal 6 inch doesn't make sense so kada di ngul horizontal el mo seleng dasay el mora class ay kita mo level ay kita ko ramle amendment ay kita dasul ang ungil tawag ko sa dili ka yang real balmol balmol ba ya ako men sel last hala the sel ko sel dilil gila la gumul nga outside tial open ra refresh el most of it malaya ako tigal request ra tigay gila nga outside dilla amal cleaning mo sa akot en gire la ministry lo ay sige masangaral ngi klas el todo dia kal rogul ngi klas el todo ministry a besa sain sama atay artil ito ay sige mas namo sa el todo nga refresh saya number 1
number 2 hindi 50 pounds sa em ng ulto. Hindi ka sa em ng durok ko ringi. Kaol adam lebi sitra tam sen top da ngu. Say ako allowable alla tral introduce. Hindi sa em ng 50 pound to. Raigel ngigel ministry ako ngir ko kamay. Ya last tak masing sel $1 aralawa per pound. Mal 50 pound ang $50 reptel mora kabelmento. Agay kita ko na trill make sure change mo sila. Ata mo tas ko ta di sebel to dangi on sebel to musa ang galedra anding gadtral one gadtral protect tra igal ngigil ang galedra igay kita agli adra balu. Hindi ka sa open na assembly mo sebel ko start el to ang ngigil ang gay kita dili kal man ko to close deplete tra resources agit. Gila ko ra rulan la at least ang niya sebel may ding balance ngi min dia kal sa close to ko pambalitial tele food Food security. security gitu. Ya malul teme de yan di. Nagtakan ako to yung platform maka. So ka di miskatara a kurbol. Kabong. Kita malso Dolores. Ya ka direk kalbal klo. Ay siya lang teme la senkyo. Mamuto ka yung issue sa senkyo. That mo. Kalau absentee mato ka yan. Yes. Haladik pas ka atara sinubili. Full disclosure nga ka direk klo yun. La itira election commission. Yaknom tiga kwase ak musubra turn out marogoy kumesa census ma ikale statistics available kore nga mangania imora other kulek adra outside gi kablo again mas ka estimate kwase ngaringi about 6 to 8,000 voters ngar belal di blagal sikyo last sikyo la question kam dia question falklo adal mo outside mo sikyo mo malal di 2000 astinga mo total ni hindi ka bol ngara na dia ka bol 4,000 mo sikyo the question ang ading 2,000 madringi seguido el 6 to 8,000 ako mesigil ang top potential ng Russia blue belo selgo kalsu mo mo bay sa gatetela obla Miguel Mavera blue in ngariya temrula senkyol mo beot mo subir adal mo senkyo balubel mo beot ya ngrau do sempre que tiragi del antap de liga ko ngral ngariya la ngariya sedruli mo sedel go tiragi del mal potoga go kloro adal outside porque dio bandera outside di tiga si ese tap partida te direct di chance senkyo ngariya ko do sempre tigi ko black tiga ko ngari ngarbenal liakat senkyo and hindi mo mga reasons why hindi ka senkyo kanila ka bliri kanila bakita yang si ma offer till Tuesday say mo hindi mo kasi ngari makalisyo kan ko gusto mo say how the sugar gilet tilang number 1 tiang alam el telat kadar mula yen rogul opportunities el help pra adan di suma ada dia kal sol senkyo and dia kal sol senkyo no matter what you do mong lamel tala adan ding akundas is a government tingile dan mara yen rogul el doul el misate el la adan senkyo so guk nga ka kumes nging aling arnya what general election so am senkyo rabalwam senkyo malubi kamera central alot le kung orior ka ela awan akundas needs more money more study kukulum da surtial tokora digital world mal diway bank account tragarak bank of Guam bank of Hawaii el el withdraw do dring el deposit do dring o sa pin number at in sabel nga whatever in the world the central ballot del morning a question ak masay how can we protect the del system secure ng gelada magarang ata one aun mga nga gali nga naklela tele stamp pra tirgali nga tirgali ngarapang ka hindi tirgali o kasenkyo outside gilil tele notary aun mga nga notary ngay official adal na nga odal notarize ka mo el legit yal question ako sa magarang gidal notarial worngal system and that's for you to solve like how you adra technology. I am a digital resident.
Maigigit ang level. So again, it has to be on that level, but it comes with a price. Mung sige dak mo sige, can we afford those kind of things? Lang di ka ngol suwe kan morning. So am di nga yung warga ngara yang and therapy na kala ko tel so am di nga online banking ngara that time. Dasok mas okay, so if the world is moving that way, magara online voting. E sige dak capture rule ada yung modia ka mo modia ka. Di ngarian muti masta tadik edri seral the one time of halida senkyo engilas atun out by over 20%. Oh. Lemles no 70 some. Sera lakal holiday, most again the holiday, everything got 50, 52, 53. Alakal with alas tell 4 years ago, 52% turn out. That's including absentee ballots. Absentee ballots. Okay, so holidays. So Ngayon kaya aleng availability. ay siya kung das yung direct sa gilid availability, ang sumsumela ngayon able kada blockchain sa loob ng direct ng mga sa kandidat kasi volta ka other besenkyo. I would say the best solution to that, I'd probably do it. At sumakutan mo, I would introduce a lot mo electionable national holiday. Tinapalungilo na. So, so like it our measurement mo. You know, I like it again del free del lateral naso. Akti pega siya ligalat di one example ngi di one siya kanong pergi di niya lagun ba sa statistics yung kadi milsan. It's interesting kasi mle holiday emle me chustama turn out to be holiday emle embigilas a turn out. Ale lula sa kyo as el first del Tuesday November. So tia di fall weekdays always. Ulgom gruli national holiday. Just because we want the most numbers and most enkyo, I think that's sellable. Basically, I get calm la mesang. Those are the evidence that the global support for that. Yaktak mo lokal waiselen. Tel nawak me sa enkyo sental mo sa kasi akmatul ensel gina kan ensel tutan tura akarusul sel meron ka candidates mga candidates tiret tamal siya kaya tong absentee o gina mo sa enkyo ay gina. Hindi siya wuktik por tinakali araw niyo. Ay po ka outside. Bukan sa teta. Hindi mo siya sa Jack Carmelo. I mean, it's a contentious right. Everybody has the right to vote. Yes. Ay yung malo bra sa gina TMC. Ding maluya teme de yan ding ilang kora. Di ba ala 7 minutes mong. Kaya alam mo ang mga ano melaw. Sa gina kamera mga ano melaw. Muli ito say kaya number 7. Ako na siya kama dahil conversation lagi na namolin le ko. Kama tika opportunity mo po doon ano melaw. Yeah, man, kumusulang yung waklal. You know, kamla or wakli sila yung unti del morar bulu amal. You know, kleka kasugi, Lazarus, tap sa sungino. Tial Lazarus ang klela mga man friend ra former President Lazarus Sali. Tumaga adala ka clown marang kanina bibilyang malso la story ra Lazarus ra bibilyang aul mong gora middle name ra kan sa drama ba detail taps yang aku sister nga kara ngiwal tarla Matthew ngey kita aku milis ka kalimul mes nga kaya kalil boy man summer tal fit me nga mo basket mo kamal dito kay kamal mo taratat palwiga basket. To ko natin nol taps and mol maul maangkle at ora sports so akmal laure nga sulia adar bela te alel mo suber me radio tel TMC madaduro kang wakl lolita nya so adar bela. You know agi 26 murtel masenet 15 el gingal you know ndia ka adar murtel miknitel af ndi nga niya gidel beses gidel gukora bursa biblial dul tro ko gidel gi everybody nga niyan madu ri nga kakuk diaktuk madu ama learn as I go along rabi kalsilsir nga hindi sel kukora background nga katukora gagi del tukora development programs mal ul makmut el sokal mormur tadir ka kwal merek segi dulu redra tukora youth wal gora nga level of gidel hitter ngi and then nagdu ur galil mo program el mo sa el meral rebten mora Armigel el adra blue bela ngarger meger el sorira assistance tamadnya putumor ngara lobis ngara el adra el state as il gaider til mo maigel ngesu so seguida as prisi el aurero el tral mga mokor ngil
Oldakta kay gelulda sur rogu e omeobra a structure mo sub ela abuy giltera kotsarigi hatobe belilyo ang esar ang ngadalong al diaklot ngel kung makarang al dong okra sis sitay oba den warngi how can sabi the linga information of mga say tiang real blue lultaw targer real all time and they're paying $20 mal sabi el todo del mo ngoswira real blue el earn na $20 ay gigit ay gel bigyan el tokoy but one ra ko tulto ko ako ra mal make sure lengar niya former minister gimta kalorior umi bertal tokoy one ato ra financial literacy sel mesate le langal ligi da madu lom ur ya kadang school mo dom ur a problem sel sukuman dia kam mamaksara ngal kal warnya ududel awul sel da magya kari adra abri da kora omskida ako sugar git sel do rior so ali ka tata mabru mem kana kala ka sel men utiang that's finance say yaw alila financial literacy sel obam madu ul mutalu do lesel la ka mamaksara karaw do esel moral moklol adem ngaw do di oitil mora kamong titurul patset teludo de un titur sper teludo songire del utel tokora wa ngesu ayal tokora uriol bulu am le ungir sel tamral la ka uriol rablu vela la ka udo derbo le sel dolgera ade temera uriol bulu le ndekat to temir dir al bul masanga rogul af engire del ngwa incentive el mora uriol may gagi del grants may gel extra ludo del ngarngi ay gire del rep mora gel rogul program al sel community masay tiang aurel bulu tiang ade le longot mokor ngi kado spera tenel buigo e tom do del telaran ma buigo el mes maybe mora el mo o siga al dile ol trau to earn $20 maso nga lak mo ita do dra alu yak pongal borngi malak it's a gamble rabay portelo real bulu sabi el health program asukut maklada alir el beduda ka $20 seguida suave sida shasing suave mutia tokol morngimo ngegi del obis amo ungara al mes ngegi del ngal sansela community kungara to spear af o laba udo lo laba incentive el moral adal mutmuk la galurio lang el albul aden dim na marmur tawdo dra rugul toy services sangani a pricing everything mongit tiga ngani a pricing na momring lagi dapat kalmorsen utel lul de swedok mo we can help hindi the more moru nya ada di mol lutak mo ang hatta di ka ngara kumurngi lakada adam lamo o toka expenses sergil marugul toy so seguir toka financial literacy awan na ko close to 3 sel tegid el structure do mio bringi ya ongero a data collection le ka matinge wakla dengwa it's about data almost pel justify although or funding el lorur tranganakle you need numbers you need people kuspe adeiral justify ro tol morulo maludo del dolnit trengi engirel ngarnya record adeiral support ay ludo maso ay ludo ngim ngilay try share adal tilo del ngut claurior so ay gid el doru like ay gid el technology has brought us kam dangi ale adori so ndir ka hindi ka analog ngara edim lewa na uspalera den wal di kol and now slowly tial one de ngam la mola barogul toy and that's innovation itself that's how the world think and if we slow down we gotta stick to innovative ideas coming in mal no tau travel water so we can all move forward and diregalan sige na ko na maluntas so akmal di nga aldatakal mertang mal again kita number kita mo mesengi top susungin number 7 ya akmal ngita you know of course kada kita nga ataf mar ada usually tamamlu sir adari leng arngaligi ma babor sige leng katuk kau karewe olong sir atada ma hindi sumong mornya special yellow siu natya number 7 pasak tirikal mal sabi kal mo urelo kilangil dilaf tigal guk mamil tel 14 agim dakalo urelo guk tral may kagidro da siya dal mul mo tokoy mo ngosugida adbela rowi makmal di nga da kan merse maluri nga sule mengwak no uri nga sule rogul adal masum iltunin ya kulingit marupa kaldas lol mol makalta trigit mabluwa rablu belo sulak Well, sale top se amle shor gid la di mo bese number 7
kamal masal makukmeks. okey.